Osnovna škola Bratstvo jedinstvo u Kocure je jedna z troch škôl u Vojvodini, u ktorých nastáva organizovaná na serbskim i ruskim jaziku. Popri stranskih jazikov, ktorý čas poriadnej nastavi, školjare majú nahodu učiť ruski i mađarski jazik jak výborný predmet. Međunarodni deň materinskого jazika označili išće včera. Ponieważ Dzień Macerinskiego Języka w niedzielę, my już piatok na godzinach macerinskiego ruskiego i serbskiego języka oznaczyli to dzień. Nastavnici ze swoimi szkolarami napravili panoi i bešedovali o značenju materinskog jezika predsobitno, očuvati to jazik, hasnovati literaturu, provadziti emisiji po ruski albo po serbski, zaviše komu ktori materinski jazik. Srbija 2006 roku ratifikovala Evropsku hramotu o regionalnih i menšinskih jazikoh, zo ktorú še obovjazala, že bude robiť na očuvanju veci menšinskih jazikov, medzi kotrima i ruski jazik. Institucionalnu potrimovku máme i trebaju vyhasnovať, sta u Kocure toho roku treba prešvečiť rodičov, že by upisali djeci do ruskoho oddeljenja, že by še nje slučelo, že po 250 rokov obrazovanja na ruskim jaziku na ješenje bude školjaroh u ruskim oddeljenju.